Churchampur की पुलिस ऑफिसर अमर की हलकपदगी केस रजिस्टर तौखरे एंटी सोशल एलिमेंट की आदि की ऑनलाइन की खुथांग चुरचांपुर पुलिस की सीनियर ऑफिसर अमा अमसुम हाकी इमुंग मनुंगदा की हलकपदगी मणिपुर पुलिस ना केस में रजिस्टर तौदुना थिजन दौखरे थवोंग असिबु मणिपुर पुलिस ना अकन ममोंग यानिंगदब फोंदोकपगा लोइनना यामना लुमना लौदुना केस में रजिस्टर तौदुना चेनरिबे सिंगमसा खांगदोक्तुना अकनबा आइन की ओइबा एक्शन लखनबा थिजनबगी थबक पेखत पाउखरे पुलिस ऑफिसर अमन मसा की तौफम थोप मथौ पांथोपदा अथिंग पीब नत्रगना की हलकपदा तुमिन लैथोक्रोय आइन यादबा ऑनलाइन कनागुम सिटीजन अमतना शेयर तौबिगनु अमसुम पुकनिंग थौगतबिगनु सोशल मीडिया बु लाना सिजिनदुना कनागुम अमद कियनबिगी थबक चथब ताराबदी अकनब लीगल एक्शन लखुटनी मणिपुर पुलिस न सिटीजन खुदिमक असोय अंगाम यावहंदना लेबा असिदा सटनरिबा आइन गान अदुमक थबक तौखिगनी हाइना मणिपुर पुलिस की पुलिस कंट्रोल रूम की सिरोल अमन हाइदि सादिसत की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट मावी सिंह खुंजा नि हलमली सादिसत की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट मावी सिंह खुंजा नि हलमली हाइना पुलिस ना फोंदोखरे पुलिस ऑफिसर अमन फोंदोकपगी मतुंग इना थौदो दुंगरांग नुमिदांग बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की उसुर पुलिस स्टेशन की मनुंग सना लैबा नेलाकान केर खुंड थोकिवनी लैखिद्रब खुंजा सिंह अदुगी ममिंग रवि कातम से कुनगमंगा मसुम तारुप्ती सोदी से कुंथ्रागनी पान काउगी हेना फोंदोलदुन ऑफिसर सिंह दुनाकी ngara numidang mawis kangbu amana makoi ani makoi gi yum singdagi singtokraba matung athauba khulai sing sisinaduna halamkibani mangna haiki makoi mari gi damak makoi kari gi damak halamlibano haiba hausuma ki oina sapsana khamngamdri ngarang ayuk thaudok tugi pau pirak para security force sing khundu da sakhibaga loinana mawis sing adugi khungulli naba paksana operation sa thari haina so official duna phongdokli Panbayabadi Bijapur yauna district tare na saba sadisat ki basta region da mawising na khunja sing da target tawbi ki thaudok toina thoklibani October taraga mari da su Bijapur district ki Ilmedi area da mawising na BJP ki worker mahalam ki hairiba asigi mamang October amada su district asima ki Usur police station ki manung sana laiba pujari kanker khunda mawising na khunja mahalam ki amarum da police ki amana phongdok pi ki matung inati ख्वाइदगी नव थौदो असि थारग सलीब सही सिगी ओइना हौजु फावबा बस्तर डिविजन की तोवान तोवान भमसिंग माविस की हिंसा न मियोय निफुग मथुइ सिखरे निसु पाउस द मखाताना फोंदोरकली दिल्ली द कापनाबदा मियोय अहुम सोकले वेस्ट दिल्ली की नांगलोय एरिया द ngarang angan ba thokiba पुलिस का नुमै कापनाबकी थौदो अमदा मियोय अहुम सोकले हाइना ऑफिशियल सिंगदन फोंदोखरे माखोय अहुम नोमिनेनी की ममांगना थोकिबा अतोप नुमै कापनाबकी थौदो अमगी मतुंगदा नानथोकिबनी हाइना ऑफिशियल सिंगदन फोंदोखली सीनियर पुलिस ऑफिसर अमन हाइकी माखोय नांगलोय एरिया द लेबी की पाउ फंगबदी की पुलिस टीम अमन मफमदुना संगसिनबगा लोइनना माखोय सरेंडर तौनबा खनखि अदुबु सरेंडर तौबगी मोर नोमै कापसलकबदगी पुलिस ना हंदुना कापनखि हाइना फोंदोकलदुना भाग नाइखि नकलानी की मरकता कापनाबदुदा मखोय अहुमक सोखि मखोय फारबा मतुंग हॉस्पिटल अमदा पुखखिबगा लोइनना हौजु मखाताना थिगतपगी थबुक चथरि हाइना ऑफिशियल सिंगदुना फोंदोरकली सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरदुना न्यू दिल्ली द केस ओना खोंजंग संगसिंखरे कुकी MLA सु ग्रुप की सिप अमसुम KZC की मिहुतसिंग अमत सरुक यादबदगी केस ओ निंगबा काइखरे केस ओना सिंदुना चुचामपुदा कंसल्टेटिव मीटिंग पांगथोकनी लाक्तब कुकी MLA सिंग फतब फल फंगबा है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरदुना कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन KSO दिल्ली NCR न सिंदुना न्यू दिल्ली की जंत्र मंत्र लेजिस्लेचर यावबा यूनियन टेरिटोरी की डिमांड पीगदबने मसुम सेपरेशन इज थ्रू जस्टिस हाइबन सिंग वफम क्या थाबा तोवान तोवान प्ले कार्ड सिंग पाइदनो खोंजंग संगसिंखरे खोंजंग अदुर सरुक याननब KSO की मैकेदिगी इनवाइटेशन तौरबस कुकी MLA सिंग सु ग्रुप की सिप अमसुम कुकी जो काउंसिल KZC की रिप्रेजेंटेटिव अमत सरुक यादबदगी KSO निंग बकाइखरे मणिपुर थुगाइदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड युमफम ओइदुना संगसिंखिबा खोंजंग अदुर कुकी MLA सिंग सु ग्रुप की सिप अमसुम KZC की रिप्रेजेंटेटिव क्या सरुक यादबगी मतंगदा KSO की प्रेसिडेंट पाउजखु गुइतेना पेनब वाफम क्या फोंदोरकली लेबा असिगी न्यूज एजेंसी अमदा पाउजखु गुइतेना हाय ngasi changsilliba khongjang asiga mari lainana KSO na haukiba numit kharani gi mamangda chuchampura mifam ama pangthuki hairiba mifam aduna saruk yananaba khangalaba su kuki MLA amata saruk yakidi asida natana ngasi pangthokliba khongjang asida su saruk yananaba khangalaba su makatana saruk yakidaba haibasi kuki jau miyambu miraibani
Kuki Zau miyamna taliba political demand sibu lusingliba MLA su group ki sip amasum KJ sigi representative singasina makhatana lusingduna leirabadi demand phangani haiba thajaba leirakthri anauba representative khanduna Kuki Zau miyamna taliba political demand si phangnanaba anauba khongthang paikhatpa mathau tari haina pawza khub goiti na pendaba phungdorakli asidanatana hiramasigi matangna lakliba numinini gi manungda Chusampura KSO na singduna consultative meeting ama pangthoklagani hariba consultative meeting asida Kuki MLA sing karigumba saruk yadrabadi madugi phattaba teksa kya mayuknabi yai haina KSO gi president pauza khub goitian akan bo pam phongdokre nakala maromda ngarang Kuki student organization KSO Delhi and NCR na New Delhi da khutta legislature yawa separate administration ki demand pigadabani haibani singba tuan placard sing paidano khongjang changsilaba matung Manipur thokliba crisis asida Kuki miyamna thengnariba awaba khudong sadabasigi matangda justice pigadabani legislature yawa separate administration ki demand India lenga ki maikedi athupa matan pigadabani haibani singba tuan demand kya yawa memorandum amasuleba asigi prime minister Narendra Modi da pishinkre hari Kuki student organization ki Department of Information and Publicity ni thadorakpa chirolamada haukiba sai English ngani ga kungo humdoi gi me ohumdagi thokliba irang asina maram oiduna Kuki Zau furuk ki miyam ngasisu masagi mayumda hanjinba ngamdana yamna wana tuan mafam kyada jangjifam lauribasigi mathakta institution kyanu sumakoibu tongana inthoktuna thambiri Kuki Zau miyamna thengnariba awaba khudong sadabasing asigi matangda India lenga na miyeng sangbiduna miyamgi awaba sikuhanbiyu hainasu India lenga kataksili asidanatana KSO na Prime Minister Narendra Modi da pisinkiba memorandum matuda English nganiga kungo humdoi gi me uhumdigi tholakiba crisis asida Kuki Zau miyamna nangkiba thawdo wathok singadugi matangda independence oiba committee ama athupa matamda semduna transparent laina investigation sa thaduna mara leiba miyoisingi mathakta ain goeba Serak Panganba Duna Asumba Kongta Moigani Manipur Khunda Laita Duna Leriba Kuki Zau miyam bungak senduna Akiba Yauduna Hingbangam Janaba Kuki Zau miyam giweba Soko Taurangi Tabak Tauram Kia Matiksana Pangtok Savangam Nanaba Legislature Yawa Union Territory Ama Sembiduna Self Governance Sem Yananaba Separate Administration of Pigatabani Kuki Zau miyam Taliba Political Demand Asi Pangdringai Manipur hujik ladiba lenga asina political settlement ama purangnaba thabak thoram amata pekat payaroi Manipur crisis asina maram oiduna tuan relief camp sing sangjapam lawduna ladiba Kuki Zau miyambu mathau taba humanitarian relief amasum rehabilitation ki thabak pekat kadabani asidanatana Manipur thokliba crisis asina maram oiduna Kuki Zau miyam amasum mitai miyam ki marakta makhatana pamdaba thaudok wathok sing thoktana bagi tamthiba Thamkiba buffer zone makhatana thamgadabani political framework ama khuyek pinadana hariba buffer zone asi laukthokpa haibisi Manipurda amuhana hingsa geba thawdo wathok sing makhatana tholoknabigi masa oigani hainasu memorandum madu yauri hainasu KSO na thadorakpa chirol amada makhatana phongdorakli tendang asumna meyamna thamjage makhata bana update meyam punna ngai minase